Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mdavula hi bombisa ririmi rero. Ku na nkandziyiso wa Mayengani the president laha va vonaka va karhi va panasikisi kumbexani ku tsutsuma hi siku leriwani Mayengani the president a va ri eka Mdavula erivaleni ra mitlangu ra bolo ya milenge va karhi va nyanyula ntshungu hi voni ntshungu wu tsakile swinene kambe ku na nkandziyiso laha se va vonaka va karhi va tsutsumela emovheni swi tikomba ingaku va chavela vuhlayiseko bya vona. Endzhaku ka sweswo hi voni Mr Post va endla nkandziyiso. Eka nkandziyiso lowu Mr Post va vonaka va ri na ntsako wa moya swinene hi ku vona Mayengani the president na vona va karhi va tsutsuma hi ndlela yo vava swinene. Va tlhela va yimbelela na nghoma ya leswaku ri sikheto u hi bise ngopfu hi swi kotela se a biwunyana na mina moya wa mina wu ta tsaka. Vuxokoxoko lebyi se hi nga kuma byona hileswaku hi nkarhi lowu Mayengani the president a va karhi va nyanyula ntshungu ku ve ku wa xiteji kumbe ku tshoveka xiteji laha vaseketeri va nga koxa leswaku ri Mayengani the president a va yi emahlweni va karhi va nyanyula ntshungu hambiloko xiyimo xi ri tano, laha se vaseketeri va nga sungula ku landzelela Mayengani the president ku kala va zela va tsutsuma va ya nghena emovheni. Kambe hambi swi ri tano mhaka ya ti-shutdown ingaku a yi nge heli kahle. Sikheto hi bise ngopfu hi mabodhlelo, sikheto hi bise ngopfu hi swikotela, a biwinyana na mentatsa. Sikheto hi bise ngopfu hi mabodhlelo, sikheto hi bise ngopfu hi swikotela, se a biwinyana na mentatsa. Valava nhloko Jona nkambani ni n'weba va ta ni dlayo valala mino. Yes 12 o'clock namuntlha ni a hi hlanganeni a Royal Time ka Siyandhani hi ta va hi kha hi tsema kona lembe xinyori byelani xa humba lamla nyimpi hi yena lonkulu ka minyuziki. Yes hi leswo madala swi yo yeve.